Ekitabo kya Zaaburi essuula ya 2. Obutegeki bwa Kristo owashukirwa amajuta. N'enki ekiteeriine hamwe amahanga. Aha bw'enki abanyamahanga nibaza omu nama za busha. Abagabe b'ensi batengyire orugamba n'abategeki nibahanuura hamwe okurwanisa Mukama n'owu yashukire amajuta nibagira bati, katucwengyegyere zaabo tunagihare emirunga yaabo. Oshutami omu iguru naasheka, Mukama naabateerera enaku. Hariyo abagambira bagwerirwe kubi abatiinise n'ekiniga kingi ati, nyowe nyemekire omugabe wangye aha rushozi rwangye orurikwera Sayuuni. Ninyija kuranga ekiragiro kya Mukama. Yangira ati, ori omwana wangye erizooba naakuzaara. Nshaba ndyakuha amahanga gabe obutaka bwawe n'embaju zoona ez'ensi zibe itungo ryawe. Oryabacocoora n'enkoni y'ekyoma, obatagure nk'enyungu y'omubumbi. Nahabw'ekyo imwe bagabe mwe mugire obwengye, nimwe abategeki b'ensi mwikirize kuhaburwa. Muheereze Mukama n'okutiina, mushemererwe n'okutetema. Munywegyere omwana atakaabagirira ekiniga mukahwerekyerera omu muhanda, ahakuba ekiniga kye nikiija kurahuka kwaka. Boona abamuhungiraho baine omugisha. Egyo ni Zaaburi ya 2.